Hunong ai ketien jong ka sarkar jelau ba polling do mentaksi hak apratering nai lau ong ba hak jingjia hak handuli bagi pulit ke jela kila phet bat kynriah no hak jipin ibor ki karbi kade ba kim tep hak bayade ba jingiakynad ulong bakat kum ke jingyo jing tep jong u bakaladan ke jingiakynad hap ki atli ki jat ben rio bar kaladan ru ke jing penchen na ki katu kan ningut ki brio bana kini ki ar jat ben rio jingiakynad katkum ke video belap sapriang hak kirunsan social media bagi pulit ke jela Genrandian no na katai ke jaka hadian kelasha kawang mau basiat daki jiri set sem haki karbi hakathan la pangap West Gentle Hills. KPI ko bin kasi kaba penisray ba penisray yakin susah kalau punya bom nak bisa kalau pada musim ko dulu pati ba kaba ngayo I ketika ni ba haki bakum gini jinja haki jinja ni expect ba ke district administration ke di Banakban dia lakam mentah ba penlong yaki pakum kini ki hearing kumno kita ki group dan ki business house ki lakban organize lagi jongi pajba kumno ki bakum kita ki ba i pajba ru kin wanra nangta kumno ba kadon ru ke jinkeno bagi wat ki seng halang ki simbenta in favor jong ki company tekni ki pa ka long very complex situation dan rai ka boils down to one point ba hak jisha ka district administration ka ada benong prepared for any eventualities but ndal kala long prepared then ka diban la ban conduct ki ba community public hearing ke mereka ka pausha ba ka long prepared ya kata ka angle dengan tip de in-depth report ng padyoi hado mentah dari ke ba ngasngau ke dei ke baningkong shwa kelong ba ke district administration kalau dia ben prepare shwa lagi ben create shwa lagi shwa ba kan ailat ban conduct ini public hearing kaplang sembang hendak bagi agenda di ke bun gigi ingin melak bantu generalize ada kom de polis ru masuk kidan ke role bakin le kat kum ke jing mi jobla ke situation ke emerge ha to puar ke de ndai pindai I bade na ke ke bangila le menta nila nam pun kiu susu ya ka sanction jongki police personnel sa lai jasan spa ngut nang taki border outpost nila announce sanction ki BOP ki batmai ha ke len ke state de kini ki ba ni dang ya tray but community hi ba ya kini ka kam min hab resolve ka politically de ni ya ka state hi baro koi ni ba ha ka kut jong uni November la di bandon ha ka position ban submit ya final report shaki ar ngut ki chief minister de ko mut ba hapok ki se ka slam do sau banai nang ni la di banwan ka final resolution ya ini ke kamera ko tiba bahara ti hapakin hatre bakin jada ya laga di lulu man au halor kani ke jinja di haga shisha kani ke sektor ka ba amri pek mana mo de kani ke komiti ke jongi ke dei nak bentar ka lampi sektor genre kat ba ngayo jing tem ka sulong baik kani ba dan ke jingiakynad apa dengan arjek benriu buat ke donru ke jimpun shed dan kita tu ingut bah ini di arjek benriu kan yakynad buat kan puai syaka jinga mensa di hak jingi dei buat ke bah jai kulit jangka megalia ke bah barang about the details na room police department dari kat ke bangila pasal tu hi kolong bagi ni kelalong kilong court on always kim sim tip ke ba ja ba sulong pedeng jong kenika pedeng jong kenika jinga kerja bat nak tahu kim kelam long prepared bat ke hapan kendria iso member kat bahan ni ke jingiakynad bani kumbek ikut kerangnya semat kesakar jelah kalian pembun susuk kita kulit kita tahan kapot
Ika syong na ka sektor Menta kata ketika ika baca sitai. Andre dalam pipet cakap ni ka West Coast Hillside pada ika ibu kai ilong enjai bah. Pat kam dan show kejingnya ki kijak mendriu namar bah. Ki beriu hantai ngila ai ke message ba long syai bah ngidang ni keren ni ketika kam bat ngimpa ai bah. Umta ke police presence kawai pi omapi kalak benwan pisno bakan wan raai kejing singai kabar pada kalau kalak benong counter productive ru namar sisien bala don polis kawara ru ya ka via psychosis lagi beliau ke depends on the situation kan Ini buat apa kejing dan kulit ni